Jadi setiap langkah kaki nah sebabkan hadis sama tu makin nabi tenang kata puraman niat mapigau deceng nah catat ni malaikat dia pada jamai yang penting pura ni maniak nah catat ni malaikat mate kimatu tulis jalan ya ro catatannya nah sebab pura ini akan ni untuk melakukan ia tu nak kada namo mate ko tulian kata pahala bulolongan makin nabi tu bikin lewat dingi papite ko mulat dirang itu dangi awara malu lu macolo wajujum mulolongo limunan repi nah itu dangi itu mesa itu bahayanya. Maka apa yang kata ko lagi buruk tapayar non itu dah macurita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihimin huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu ala sayyidina muhammadin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Alhamdulillah kaki napasita rupa pong Allah Ta'ala pakai guni waktu ici nampak tapi situngan na waktu ini adalah waktu yang paling istimewa dari 24 jam waktu napat tentu pong Allah Ta'ala masing-masing nabagi waktu na si bawa pakai si wengi. Jadi situngan na to ko melo bicara ibadah ang kami mato pasangan na ibadah si bawa keadaannya. Makanya sering saya sampaikan mereka upal batu makada iya ko meloki lolongan keistimewaan dengan ibadah si bawa waktu maka memang perlu ya gurui maka da angka ibadah si cocok ipigau dengan waktu tertentu walaupun ia riasanya pakai siwet degaga batasan nah istilahnya degaga batasan nah idi maniharonon roi maka da kega pakai siwet melo ipigau kecuali yang memang natatapkan pong Allah Ta'ala wattuna si bawa pelaksanaan pang kami matutu ibadah ipormat dena wedding bayaro na sabab pong Allah Ta'ala mematup patentu jadi yaro ko napigau ata yaro disebut ta'budi betul na idi ate
masum pelori pong Allah Ta'ala garisi kangi makada makui watunai naya sampajang ni sitongan na tu de gaga palawangan na ko sampaja perlu jadi tu gaga makada mapalawangan ide ina tulisi sambuh ha. Jadi sampaja subuhe sampaja loroe sampaja ngasarae cuma angka mi tau bandrita maka da subuhe mi tu angka palawangan na lokoloroi iya ro jumhur maka da subuhe angka betul na maka dia tu subuhe ya na ubah nama tanah secak labat ni jadi ya ko ijama imun rin na riwatu mubah na nama tanah se maka da mani qadaan kena sabatannya na betul na tapi ia ro sampajangi pamulan na me mapamase jadi ia ko sapaki pamase talai pamulan na ia ko capak na adam pengemeni na sabak sitongan na madosa ni apa toli itundai ia ro jama-jamange kecuali angka okohat desa purai nabita mas sampajang misa agak larut malam istilahnya larut malam malalala wenni makoro makala tate asera napa na jama sampajang misa makadai nabita na porang sahabat bikin dewa kita orang loko umakku ko marejingi ko makina jama sampajang sitongan ni sampajang salabi makanja ko makui jadi makanya Nabi bikin dewa kita urangi lokori umakku nareko membaratkangi sampai jangan saya makan jak ko makui jadi itu ampai kong kegiatan dia na marigaga tu di pasoro-soro cek dek betul nisai maka dalam pengajian mengaribi isa kita te arua api na tu mas sampai jangan isa pedek malalalale wenni itu makan jak tapi pur ia metoko laya mati ia na tate serana layase pedek matandri ni wita tantangan na nala dicakar du nala to di baki tanga itu jadi makanya tapi di waktu-waktu itu agak tenang iya jadi angka kamah atau pengajian angka kamah atau acara na takut na pasoroi cek dek betul na sedena pas-pas bate na jame maka tamana aja mau tak protes na sabak nabita biasa mo ina rampe bahkan maka da nabita iya rosito ganda di makanja wakita urem ko umakku nareko nalalai kangi matu itu sebenarnya jadi ro nabita tau matandre asinyawana lori umakna purana na target ya rumah kada saya takutkan kalau memberatkan ya to na tu ampai sampai ja sunat tarawih talumpan nito milo matarawih na naon rojolo bolana betul kan na denasu na sabak magai mitau inareko iya narona pokok ka sahabae aka sunna miro nasabari na madodo ni ko mapuasai iya jadi iro nakita orang jadi salah satu pemimpin yang hebat itu sebelum membuat aturan purana natarge oko masyarakat nama kada dek to gaji rumah tu nama sesarayak ku yau pake be iro nabitar pemimpin yang hebat itu iya aja nale na minalau kurang itu ya to na tu ampai imange tamato ya tu tamamanang itu pemimpi maka aja na alemu muala dasar maka malampe hapalamu ko magala ko tatong mawata pisi mu ganruso ni mancajimange mu baca ni si digeso angka ni tay monri dena ni sa pasikata-kata maka megi aja tu dage megi maka jadi itu agama seperti itu jadi kepemimpinan jadi iri di makoro guru pesantrennya guru pengaji mesti itu nah sebab dia pada mana kemampuan na tahu jadi ro nabita purana kuru ni makanya nabita na contoh kama tu sampai jam meta angka nabita na sampajang bahkan sujuk maketa biasa orang pe kowe maka angka nabita mas sampai sunnah duhai sujuk sila da sahabat tajang itu Nabi tersujuk dia pernah toko mengingi itu dan nasalai sisang nalo pas saya meli bembe
nagire ina panalalle pure na tatta na lengi baine na nasi na rewa pema ko suju mo pinabita maga na kira-kira tanah kogang kabembe pure gire pure lalle pure tatta na to rewa na suju mo pa na mangingime maniro na mataja suju siapa aja di pada tokong tanah ya naro na punangi nabita makalaya Rasulullah dendre patuna wita ki suju mata aja ngak mete pole na rewa na pole boleh tung kamopi suju mopi aga nasa nabita maka dia nabita saya adalah orang yang paling sangat bersyukur kepada Allah dan tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya di saat dia bersujud ya nanti ampai ya ko manya-manyamang isa ding cuma ya miridi toli iya royala dasar makada iya na ibaca na subhana rabbiyal a'la akatal lupa aja nih itu jadi ya naletu na iya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi akatal lu totokon na padahal tanya iya ro iya tu tahu pandri tay angka makada pitu angka makada talu kato makada na mo cicam ni di mana non roy iya ko manya-manya mangisa dipegai ini kangiro makoli-koli ngat don na iya ro cuma yam itu ampai angka ibatasi makada akatalu nasaba iya naro aku akatalui sadarhana niya tu koto mancajima iya koto masampaja sunnah di mani meki metero kok tapi taiwi kalau nang Abu Bakar masampaja tu pak nabaca isi digesok sirakam iya nabaca isi digesok sirakam nabita pura napalatu suratul Bakar nasambung mo pa iya tapi aku ini kaden dulu ya roh ya mi pak ia tu tapak poloko mati tu na pangaruy ia ko makanja-kanja itapak na tahu na baca te silampa na samo pa maponco iya pada mi kon re na makanja anuntungan na makanja sinetron ay na mo si jade to na sading ia pananya wa ko iklangi na ko iya nasa weh mang kata papa aja nih makira na saba makanja na makomato tu ko baca koran na si tamma na tahu manyamang kanja tapak insyaallah na baca imangin na pulo na ya tulina sa mo pa maponco tapi ya ko tahu de na makanja tapat na kulu Allahu na je na baca tuli mata mo pa pala kaje na mangulo saliwa me mahasandala na natama masih itu jadi terisa dia memang lari ya kan makir jadi me pulo kita pa yana tunang ka makada namo kasab asap barakangi angka batasan na makada tahu pandrite dega ga batas na sangi sabara tapak itu angka batasan na jadi aku enggak tahu makanya tapak nama tandre itu sabarana ya aku madodo kita tapak nama lamato itu sabarana ya aku enggak tahu makanya nama itu sabara enggak tahu batasan ternyata sabara terbatas tapak mau kurang ya makiro ya itu ampai nabi tamakko mani ipatan raki ni perlu unta denang kana masusah lay jambang ini yolo bolana denang kana sabak makanya itapak ida tulina pakalulo atau nasay nalay dece angka siaro dale kumaile ma pipaci tololo ngasiap palang makiro jadi ko iya ku ya ripake nakan nakilasa alhamdulillah angka napa susudo sana kiringa ngapo Allah taala pak nabi ta makada sesusiwan ni umakku malasa si tau dosane lega inaro ko iya kong kagagata ta dewe alhamdulillah tawe mo male ternyata ya male anu na tawe ko ipakalu makiro kanja paga yo puki di labenjo na tau de iyo kendo kalau runtuh matu lau jamu kok apa kala begitu jadi iya ko ipakalu law tahu ya gage dia itu gak masalah nah sebab memang okotoni ro pentingna mak guru tasawuf tawe apa tasawuf itu toli na arahkan itu mapakalu lokoro iya apa iya ko hitung kami wa silada ki iya ko tasawuf itu napakalu lokiro ini pacane lokiro na sitongan la kang magi na to makada tasawuf may gaji bahasa nang kato makada tazkiyatun nafs tazkiyatun nufus penyucian jiwa padamu itu bahasana nilai itu ko makalay penyucian jiwa betongan na pikui carana ya ro kalbue melo ipacingir aja na megala da ropona na iya ko sikiri na tu sikiri na kalbue sikir la ilaha illallah sikir Allah iya tu sitongan na la ilaha illallah tanya je sunnah wajib memang to
cuma itu maka ada wajib maka laki wah masih nang kagagi wajib maka itu pandita kebutuhanmu memeto pada ya ro andrewe tanya sitongannya tu andrewe kebutuhan memeto apa iya nade tanre manrasai makku mati itu ruwe iya nade andre na andre na ruwe sikiri yana tu ampai patareka itu makai ka na nabita maka jadi do imani ku bi kalimatin la ilaha illallah pakabaru tapakmu dengan kalimat la ilaha illallah yero tapi kita baca tapak aja lo tuli tatagan rusuk materu na sabaya ko tapak malam apa namo magala watak kalebi makatobela masigi ngiti namo magala namo ko tapak tapi ya ko tapak makanja namo mabela macawe to maga na sahabat na nabita 2 jam malala na penadapi masigi mabere jama ibarat ke 2 jam na pada tu pare-pare we ina tunang katau podangi guru tak kalisiden dengan almarhum maka itu syukur rupo ngoko kampunge makanja-kanja di masyarakat maka guru tamaga kanja na nasar maega di masigi bago biasa si dimi 5 ni masigi ko kampung maka guru tamuasa gaji makanja tapak na teko mega masigi ko kampung malam mamia itu na semagi nang kapon nasa demia tu nule malalang lo mak berjam sampai bago masigi macawe jadi itu pesan na guru betul kan na megatoni itu apa ngewang itu dia nasi dita ina tu ampai mantasyapi iro sampai Jumat na pasidi maka dia nasa sampai Jumat nanti ko deno ko masjid raya ko Jumat itu ya na dia mulo ko masjid raya si pulung ya ko itu kampungnya 2 atau mak Jumat cik dimi tu sampai Jumat na ini tu ko masjid raya tu ya na tu ko mantasyapi na sabak melo pasi pulung itu we apa tatar ni makoko atau we mega masih bicu mak Jumato ni dia kan nak dapat 10 agak jamaah itu ya makanya itu pikir seperti itu. Kemudian ukuila lana agamata mesti risangi aga tujuan tak sitongan nak 2 mije 2 mi lalu to nomor si di pamase ya ko pamase tunggal pasti po Allah taala nonroi de gagalian yang kedua syafaat ia minta bersyafaat apa angkal lari lokko korangi syafaat Al-Quran angka lari lokko nabita ya syafaat polo ko nabita 2 to angka syafaat khassa angka syafaat umum kemudian angka to syafaat ulama itu panrita angka to syafaat anak perempuan jadi biasanya syafaat patulung angka to wija-wija pewai makun rai ada nabi tani gini gisalai 2 atau 3 anak makun reina ahli ibadah ibu bapaknya tidak disentuh api ranaka tuh hadis itu ya mi korone mana anak tersabaran itu jadi anak makun reina jami itu nabi ahli ibadah mak yana tu ni lodon nabi maka da pega yang ngak makun rei polo komaku supaya mega tu salama tau matonna ya rupa dongan na nabi taro ina tu ampai ko hadis maka da dina ka malino na rekode na 1:50 cik dia roane 50 makun rei perbandingan mamula meto ni mita makokai ko mapangajian ni madari ko mani sunna roane tapi tu mani cili ke makun rei mana mani lomon itu mamula meto ni jadi ya na dena 50 perbandingan na dena ka malino jadi itu ampai ya pak tu 5 kata me kamalino kay dito po maselang ade to pa agi nang katohan desa na nabi ta makadang kadua lo kolo ya natat din na ya tu 2 dewi matona tu na melo ko Allah taala ka tanna kolino kay gayaro nomor si di bembe ya na dena gaga bembe pak itu bembe pakai mahakeka ya iya na de mento nagaga bembe de itu bembe angka tahu jaji tu ligere mana kacacapu syukuran kita igere tu mapabot kita igere tu ni coki dia nak kana gere te magina de na memai ka jadi iya na tak de nanya tu bembe tandra nanya tu bahwa kiamat itu betul-betul sudah dekat sabak demi matona na kelorang ipo ang Allah taala tatamba atano kulino ni nama kamu pay ka bembe tolok ko rumah kay ka iya mo ta maselang emi ko chapu ni bembe macawen itu kama dino jadi makomentiro aturan na agama jadi memang nabi itu sudah memberikan tandanya kemudian
jalur no nak pamasay ka pong Allah Ta'ala iya na tu ampay tau pandrita tadi napa aja napak gurung itu maka dia ko melo ko masampajang pakanjaki abujuna atimu maka dia ji agagay ujame pamasay tami po malada uharapkan tapi ya sangnya tingkat apa mak dupa-dupa memang apa angkat tau ipaleci panapa melo iya yo lilaw mapangaji tapaga makalagan andre tau ang kami ito mako tu di meto na kada aga ilolong makalanya aga nan tahu makalai soto na saja na ulah jadi ang kami to namo tu beribadah mako tu isure mak kada sapaja aga pala na sapaja makiro aga gunana tapi yero na sapa mak lupa-lupa memang tu teh Pak. Jadi dia tu ampai dalam setiap ibadah itu angka tu pahala itarongang itu papalece tau kutu situ itu dah kodang kada nigi masam paja sunat duha 2 rakang dena isele dena to melo sele apalah haji dan umrah apalah umrah sisang nia to kusurumun dena po Allah Taala itu duha 2 rakang yana tu tapi ya koppa idena kasiasi wo na yana rumala dan harap kada wayana tu sapa tu dena to kasiasi iya ko annang ipatame suruga melalui babu duha we liwat piriona padahal papalece yero pada mi di anak talono nak masih sekolah wali ko sepeda baru tanya aja sepeda situ ngan na pokok melo mi kole masih sekolah ina iya lemmi hadiah supaya lawi pada mi itu papa waye dia ana law kini dengan hadiah itu kan tu kan pagar raja lange palomba ko menero hadiah ro na lalu ina tu ampai ko ke perlombaan domino na tako to hadiah na tapapano padahal mak do jaletu ele ngire. Jadi magai nasabah memang hadiah makomati itu kok agama jadi rupong Allah Ta'ala natalong ni hadiah padahal tujuan tak kaya miro pamasi siba syafaat pak makali nabi tadi gaga tau tama suruga nasabah amalan digaga kan na nabi tan makali sabay namo gay di makali nabi tan mo iya dia tau tama suruga nasabah amalaku pamasi nami pong Allah Ta'ala ni meto ko to melo mak deke ngamala mabila nasaba itu tu wadingi mapangewang ko surimon di ko makadaki amalata makade niya masampajang apa makade mas pangalata ni gam malik ko tapak masampajang tanah makade di matuko aga beta piko ika makiro ni gam malik ken ripole orang parang yang ka mosidakang papedale tapo kinro nang ka masikiri ko maka nasaba idi malenga peringerap po ina po Allah Ta'ala manamote iya na tu ampai maka dato pandite de tu gaga ibadah mo pigaw kecuali po Allah Ta'ala yan na tu nampai de nawat dito sombo maka wani kaya masampajat tahaju na dito to nareko de gata panalingi po Allah Ta'ala na patinro niya tu bawa de na parewa iruta de to basu bupite Muhammad masien ni magai nasaba itu tu jadi yana tu ampai itu lilau ni ko pong Allah Ta'ala itu ko to me matin roilo ko pong Allah Ta'ala yana tu ampai tau mate tau ulama riolo yero na pak guru ki makada iya ko to suju masam paja pada nak barane to suju masam paja subuh ilau me menni o ko pong Allah Ta'ala supaya wadingi ijama matu sampai jaluroi ya koto suju ucapak na sampai jaluroi ilau memang ni na ijama matu sampai jangan sarai ya naro nasa sampai jasi sumpung ya na tunah kala sampai jat tepat tu ya makiro ya naro ya sampai jat tepat tu tanah ya tu dia na sampai jat cukup mina cenga sampai jat mapat tu biasa na itu jadi ia tu nasa sampai tepat karena memang hadisah na nabita hadisah kalau runtuk ko kita nalena penguta Imamul Ghazali maka dia nabita umatku adalah umat yang terbaik nasaba alena nareko nasalaisi de deceng elete iloko deceleangi ya nariasa mapasi sumpung makanya ko sujuk pacapurang sampai jas subuh atau kememan ni ati niya kememan ni tilau meman ni untuk masam pajaloro jadi sininna Allah langata pasti menuju ke sholat do loki pasai kalau ki sampai jangi situ karena cuma tolomi pasapa ita aja ngiloro ya makiro ya nariasan salat dena kelatu ya tu nak kada tahu pandite namo ko kak yase non rotin roku namo ko kak galuku mate namo ko kak darah mate mati itu kak sampajang iya naro na masuk apa iya na deta ni akan memang itu wabela patu palawangan na
Maka tu bele na 500 menit 10 menit jama sampajangi loro pasimatu na patajama bela pai di makalatuang yo pokota nia kami mangipasi sumpungi mako mana tu masa pasusak kaki atau kami maniati nia kami mani untuk makadade melo ka mapasusak ka sitau pemang maka roba ki makoto namo pa boto je vita makotoro ya ko jama-jama te pa boto da sa to boto sia minggu pe pa sita lo sirunto si minggu pe makoto dia tu ya tu dia sa boto tamapat tu jadi ya mako tu ya na tu ampai sito kan nakoto melo igat tangi tu gagay o kumana mi tu jadi angka tu to ijagay memat to ya makoro pade dia na sampai subuh atau kami maniati untuk sampai loro ya kilo me kilo pasai me kilo galungnya me kilo darah yang jelasnya menuju ke sholat apa pura ini akan ni untuk sampaya iya naron akan na mapasi sumpung waktu yaitu ampai sampajange angka niat melo mas sampajang angka niat sampajang iya ko niat na sampajange oki kata dere iya ko niat melo mas sampajang oki capak naitan makiro jadi aja tepat tu ya bela pati di mampalawang jadi setiap langkah kaki nah sebakang hadis sama tuh makin nabi tenang kata puramannya mapigau deceng nah catak ni malaikat dia pada jamai yang penting pura ni mannya nah catak ni malaikat mate ki matu toli jalan ya lo catatannya nah sebab pura ini akan ni untuk melakukan ya tu nak kada namo mate ko toli yang kata pahala mulolongan makui itu nasanya sampai jat tepat tuh iya na mega na tareka katawid na madari mega salah-salah apa tahu dito na sampajan nun rima guru napa natambay ni nasa dega aga mululong ako de misang isa na sampajan guru jolo isa na napa makadaro tumbalalin ro mo dega aga mululong na rata-rata tahu mabicara makito tahu dia na sampaja sapa mi poli iya namole na dito na jamay. Nah kuncinya itu kan ibadah itu itu sampai makadaka pura utaliti pak 2 teluhat desa dan nabi tak makadaka demeto gaga ibadah pada sampajang itu degaga apa satu-satunya ibadah tunggal itu cuma sholat demeto namanya campur ya kau toma puasa na toma nonton na dia na batal puasa tapi sampajan ni gade tanonton na batal sampajan di itu kagak tuh ya komen re tema kena curi tamaga dia gak wadi sama secara langsung macuri tama foto macan neko tapi iya kok sampaja dia ne cocok iya masih kiriki mangaji na to manre akhlak ni adab ni tapi iya kok sampajang namo angkanan re tasilio kuisi mumuale napa mu maulangi ni apa itu ampe dia nawat di makacak lilai kau ketoma sampaja ina tu nasure nabi ta bersiwa apa pura kami man redang kai sita magoro nang kanan resipolo koro na masampaja tu likajili-jili lilana kapai si magoro na runtu andre ta panemai aja itu isu legay ro dia minawat dia penrungan layolo na sabak magai maka dia nabi ta adabnya itu nasabak itu tau masampajangi tau sioloh puang Allah Ta'ala makanya itu dikesamping ya tau na tu ampai dia nawat dingileto yolo na tau masampajangi ni nawat di maka dia nabi tabikini angka papitira na labirang itat tungo kiasi na awara api neraka jahannam arwah pulo na tau na iya leto yolo na pasampajangi jijang bikin angka istilahnya wat dingi papite ilap birangi tatong ko ya se na neraka jahannam 20 na taon na iya polo yolo na taon masampajangi cicak itu bahayana jadi maraji-raji to tuh mega-ega tu aga pak yang enggak biasa ni pada itu tudangi batu kiburu wah bahaya tuh ya tuh pak makin nabita bikin lewat dingi papite kok mulat birangi tudangi awara malo dua macolo wajujumu lolongo limunan repi na iya tudangi itu mesa itu bahayanya maka apa yang kata kalau lagi buruk tapayar non itu dah macurita itu jadi nah iya kok aturan agama itu pak sitongan nah kalau dalam piki kau baca kok kita itu iya tuh tahu matebe mesti tuh lihat curi mi tuh tahu matebe namo tiyah kade tuh nawat dia wa ya se mematoi apa imam mematoi itu tahu matebe sitongan nah
Makanya itu kata masam pajato mate yolo na imangin onroy. Kin rimon rato mate ko ya sampajangan. Yolo na imangin to. Iya na to ampay ko mangiringi janasa pala yolo ito mate na pamonri na monroy aja to si tala yolongi maka dala yolo meman na tanya mangiringi sana ya to ko yolo na tonroy ina to ampay maka da palaba ina pamonri monri na usahakan ina to yolo kecuali supir di ambulans dia mekono di monri apa onro na to ha kemudian aja mutuda ko kiki buru ko dena tama calori na kalabong ito mate tuli yolo mi mati tu ya ko tola tu kibure na de pani patama ko kalabong tatongi ya tu ampai jaji pi kalabong na pai bawa to mate makiro itu bihurmatil janazah itu apa iya makokoe istilahnya agama ta nasuro ki maka da kotoloki buru aja nami gabasa dapura ya jule kai ya mi ko ki kampot tamarajing Pak Dena na to lato ko din to majuleka. Pak Dena taratoro. Ye, Dena taratoro. Itu yo poko kiburu malampume maka manyamang. Yana ruya madari ka manawana maka da magiro na dega gatau maki buah kiburu bela siddi makanja lempuna. Aja na Pak ye jero pasiani te to limelona si depe. Maka da pasi depe ka yanu tulukun panon itu liwaka kacili kamu pakoro. Iya. Angka lalu tuh napa si topo, ang kepatwa itu biasa nabahas menjadi sulama, tapi wita dia putuskan, maka dia tetap dia palabai, maka dapat digai lemak tato tawe, betul kan nalai gorok manina paya pacokan no, nasaba macipi tanah ya tu di okorapang manyamang nasaba angka mau apa, iya kok kehidupan dangan kan 10 juta lebih orang Palamungan ngiciki ya kok ke Jakarta enggak dapi 20 juta nasabak dia gagal tanah Pak ya kok Jawa tuh Pak kiburu Jawa kiburu ini pandang angka biasa kalau angka nagorok kok tu jaji ni lapa jadi kia memang ni nampai tongkok aja nanti mai we jadi memang kalau bogi kok enggak tahu mati dia nak tajam apa pura kia memang ni napa mata aja betul kan nak yopui dia kok macam ipa kampung nasa di laudo kan nikmati ni padahal dia jero ka hubungan na ko to melo de na to matanga suro me man dipake kala bogi kay 10 goro ko to napa na tongko kada taron yo ko to de na sila ada mata jang ka tau mate pura dio langsung ni bawa de na kada napa ike kala bona de pernah selesai yo poko pura me man na kaya ko jupan na to katakya memang ko jawang katakya memang pura kaya memang itu tinggal na tambay mani cede makarami tambay lu nami tambay cede lon nama ko mani lo tapi ako liwat China ya tu lagi ulerang mega pagyawangi te ko masigi makibua na surangi ulerang adio automate de na tilo masigi itu ko tau mate apa ya ko nabawel yo lo nasa kanya tu nasa milaw doang melo yun lima di maka to mega to bicara na tau di na makalele gitu din apa kalalo ko nalay pangupuy wag imang itu wujuh yo manasa milaw ni tau mate imang milaw ni wujuh padahal tanya wujuh betul kan na yero wajah itu bicara gitu ko tau din apa ya tu makai ke makokoy sini na teman-teman apa Allah Subhanahu wa taala ka hadir makanya iya ko agama ka dua jalur na to angka syafaat angka pamase iya na to ampai ibadah na bagi dua to po Allah taala angka wajib angka sunnah tak bagi dua tu tak bagi dua mana tu wajib isaka pasidakay na sunnana sampaja wajib engka to sampaja sunnana haji wajib engka umrah sunnana tak bagi tu puasa engkau wajib engkau sunnah puasa sunnah magi na tak bagi dua nah sebab memang yang sunnah itu lari ke syafaat iya wajib pamase jadi aja lalu tak aja pahala maka masam pajaloro ki mako apalana dia itu gak kena rampe maka dami ni gini kita angka jenek na kobolana na lalo masigi mak berejama lolongangi apalang haji jadi ya komeki lolongan apalang haji ciceng dia tahu Makkah apalan na talolongan oki bola ta mak jene na palong sige berejama ibangun to pa istana ya tahu ya ka bola na ko suruga makanja
Pak itu boleh ku suruh ke magampamu yaki buaya ni baca kulallahu ke 10 ko ile yang kana bolata. Iya. Namun dia nalo masam peja subuh na baca kulallahu ke 10 tetap ke bolana dia mina tamah. Yaki buaya kan Nabi tak janji. Hadis serba. Maka siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali di waktu pagi, maka Allah akan membangunkan istana di dalam surga. Nama kira dia nak kada Nabi tetami surga, maka kami bangungi bolok ke surga. Ya kok dia nak sampai jana baca kul Allahu ke bolana. Dia tahu dia nak tamah. Ini kan makir. Ini tu sampai maka gampang kul Allahu ke 10 nama ka Pak. Dia nak ya ko rewa kilo bolata tidak dapi bolata na letu nak ke 10. Apalagi ko tabala kul Allahu dalam sawal lamidi wala milo. Oh ini nampak. Dia nak 5 menit tu dan selesai. Itu ko istana di dalam surga. Tapi kacapak namiro. Dia pernah curi ti ala langangi pacalangi lala kubur. Ia tu ampai nasuri Nabi tak baca suratul mulk tabarakah. Nah sebab ia tu tabarakah patulung. Maka dia Nabi tak surah al-munjiah. Yang sangi al-munjiah parisai dari asap kubur. Jadi kau ciakin akan napa calah kubur. Salah satunya suratul mulk. Angka ko kita itu walupe senero kita itu kitab hikayat. Angka paboto tapi aja tali dasar paboto nah angka paboto ina iya na rewa lau bolana dia na tinro ko dia na baca tabarakah tapi paboto ya iya na rewa pole botoran na baca tabarakah napa matinro mak jenne ina baca tabarakah ina wani na amal kangiro sisan na mate angkai malaikat ini lo calai mangaru ya suratul mulk nah sengaja mau cali nang kakak ilalang nasa na tapaboto itu nasa coco ni tapi ang kakak iya naro na malasaulu malaikat nasa piko ni pala maka dari suratul mulk iya ko mau calai taro na aja na pertama kakilala na surah Quran ni iya naro ni pada pong Allah Ta'ala maka lami kaji calai nang kaji suratul mulk ilalang ya maka dari pong Allah Ta'ala aja na mau calai iya tuh kok bab awal di Sunan Abu Daud. Pakai kita kembali itu Sunan Abu Daud di bab awal itu angka meto Nabi angka sahabat matinro yoku ya sekna tanai nala ya tu lapi-lapi untana maka lain pelana unta na liuri na sading yang katau mangaji pulo ko tanai yo pui di kapa maka dami se ta ko makiro liu yo ya sekna kasina nang kalinge angka sadda pole lalang pemakat dek lari lo ko nabita nasa angka tahu mengaju ko tanah ilalang elawi nabita nasa na baca suratul mulk di masa Nabi itu di Sunan Abu Daud ini jadi itu suratul mulk perisai itu patulung jadi ya rota baca bahkan nang kana rambe to pandrita pa hakiki itu maka nigi baca suratul mulk na pananungangi dengan reitana watak kalena namo tanah de to namelo solangi watak kalian itu baca suratul mulk itu parisai itu jadi itu ampai pak tamal kan namanya mirugan rusuk ro yang rasa syafaat Al-Quran iya tapi aja to sia ditacuri maka da paboto iya nah maka da taruh di boto ko na baca suratul mulk salama ni dena ko dena ya ro betungan nakabatulan ni ro tayro angka artinya ini surah bisa menyelamatkan iya jadi syafaat itu ita gangkulnya ngi aja tasalayaro ipaladi macocoy kaci di menita aja toh yo pidi maloloy ka dua mo pa ko dito mate malolo to mate mato yo pidi matoy kenri melolo de mungkin mate malolo cici di menita aja pas dia lele nasaba mati itu tahu pak mate ya nanti sampai tuli uwa palabangang wani moro cermangi ko masjid raya makada iya ko dem tulle papasile na ramanang 5 waktu sampajang ko masigi ci di sampajang aja tasalai di sampaja subuh ya ko de patulle loma bere jamaah loro de patulle loma bere jamaah asara sampaja subuh tak gangkulean ngita loma masigi masam bere jamaah nah sabab maka di Nabi tani gini gitu masam pajak bere jamaah subuh di masigi pada ko moto isi wani bujur maka siwir lo na pong Allah Ta'ala tu baraka na sampaja subuh itu nama rajim mato subuh je pak maka rajim Pak emang ya tu nak kada guruta Prof Buya Hamka ya komelo komita salang ya komalapa ita we ya komita tau matapa lo ko masigi ko subuh ya pak itu ko malapa ita bung ka mano
namu maka raja sadana tu kata beri tapi dia nak puasa. Kemana silapo ko tu mak baju baru maka dia letu dah tapi dia letu puasa nah. Itu kemana pak makan itu misalnya iya ko sapa atau mata pak elon masih ko subuh dia nang kata usogi masam paja subuh isa kampung itu jadi salah satu itu nak kada nabi tak memang pahalana sampai jas subuh itu beri jamak di masjid pada komoto ke isi wani ibadah satu malam jiko dia tu le moto mas sampai jas tahajud eloni mak beri jamak subuh angkana tu talolong pahalanya itu pentingnya itu sholat subuh tapi ya nak makan akak dia itu nama gampang apalagi kau tulip tajang pada ye aja tersalai masjid gangkat tatean na liwat 2 menit makoko kenapa ki mas sampai jas sunat suruh sampai jas sunat isra 2 rakaat ya le pengupu waduha si bawa alam nasrah maka dia nabi ta pada kolawi umrah si bawa ya akatelu tamah sempurna iya cicamnya lo umrah tahu pak 32 juta ikali telu ni gade kene tahu ki okutiolo na masigi maka ni gini lo mas sampai jas subuh dia na sale masigi la tu tatean na liwa 5 menit ya lengi dia sira 5 juta na dia ganon ribu ima gapan no tate 2 mau pina bakka itu jadi karena pahala jadi metode napita pahala itu baraka na itu kong kelolo ngakolino iya ko sorimon ritarongan ina tu ampai tau matewe la kuburu kene angkalalan na rewa cik di banilau memi rewa masih dakah ini tu ampai aja tamaseke masih dakah aja pak itu tanayang itu pak umurmu agamu goreng yang kedua waramparamu kinri pole muala peko batemu pole yang ni kau belanjakan untuk apa itu orang perangnya 2 tu yaku tanam pak dia yaku tanam makan agamu goreng yaku tanam tu kenri pole muala agamu goreng ni na angkat orang param makanja pole na masalah capak na kiga yasan halala magalu tapi dia na pasu isakkan na icala itu angkat tahu makanja capak na tapi majaulun na kiga yasan asele abotoran dan mereka Mekah jadi tatai masalah jadi aja takana wah makanja ya mereka makade 2 pakutan anak kenrui pole agamu goreng ni jadi aja takana makanja nendreka ni umrah nendreka aga pole na ya tita na yang ijolo ya ko masali pole ni pape memang ni dena ni tarima lomon ritu ya ko makanja yolo na nama jaca pali pape toki jadi ya tu rajina waram parang ita na kenrui pole agamu goreng ni ini na yang makoko apa ada na mana sesesa orang perangi boleh kelro ya tu dia meniro capak na kita ulawa si lonjo tapi dia nasu sakak na amai guys tapi dia tu gagak korapang dia gagak mangkal hati-hati ke jadi ya roh itu tanah yang imatu iya tesangia tu selama ni kau tulai tapi pak disangangi ijagaiwi maka data paresa ya roh kapole na waram parako kwe ako ugorang ni yana tu nakala to pandita ya kung kapole mu ya sewe tapapasume man ni 2,5% tanya je tu sakka sitongan ilati ni maka majasakka supaya angke pertanggungjawabkan maka pura memang ni wasidakkan yang tu kong ke baju meli baju baru meli nah halala mau di tapapaki masam paja sija nah sebab itu tanayangi meli ko waju kinri pole dina aga mo goreng tapaka puro pake masam paja selesai maki itu sitongan apa oto tapapaki lo masigi gitu motoro ipake lo masigi makom itu usahakan ina tapang kagunana yana tu tong motot tariolo ya ko dupai ase de na melo ko anak konandri ko de na pura mandre si baru bahkan magere manu dia dah pernah baca imangile tatik di mana aja jok gese dia pernah baca tahu minta makan agak mau goreng ni ya makiro dan ini semua diamalkan para ulama-ulama kita saya kira ia nau pangolongan Bapak Ibu sekalian memagi-magi napa barakai pong Allah Ta'ala jadi ya rodua kita jaga ya tasapa ipam masih na pong Allah Ta'ala tasapati syafaat na nabita ya koleno leko nabita oku syafaat na korangi tausahakan inang kasuratul ibaca to masampa jangan kasurai puji alina rotagan rusu kokulu Allahu minta jamu ya to orang matkaru ku jami rota apala ya pokoknya nasabang ya kong kasurai puji si bawa itu mato
Namo tu tau situ datu dangang itu tulis si bawa situ datu dangang ngokolino. Ya tu matu na si bawa ngoko surumonri. Jadi aku tolilo ki mak berejama mako si bama namo ki tu matu. Si bawa ki. Makanya bersamalah orang-orang yang mulia, bersamalah orang-orang yang beriman. Sebab mang ipasilapo matu ki sebab itu pa botoy matu si bama tu ya tu. Si bama ya tau gimpe si bama tu ya tu padangkang itu 5 cerita dangkang itu si bama tu ya tu. Karena dia akan bersama dengan orang yang dia sukai, dia cintai. Ya tu apa yang makanya ko nabi tatapo si bawa nabi ya ko korang ya tu tahu kaya le korang mo kilala. Ya le korang makin sebab dia selalu bersama Al-Qur'an. Ya jaja tahu anu paturan maka da angka mana motu lalan na alete salamaka ngidi menira maka da syafaat Al-Qur'an, syafaat wija-wija, syafaat Nabi Muhammad SAW, banyak salawat dipegai. Yang penting makasilan itu syukur nah. Cuma ko melo ki sampai kada kega makanja eta pasangkan ni maka do ya ko maki watu pada ya watu masih kiri watu mangkalinga ceramah pure matu masam paja sunnah ki ya ko ele masam paja sunnah duha. Jadi kamu tu ibadah-ibadah makoro bisa dikerjakan. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.